Assalamu alaikum cemaat. Qanday jasыңарбы? Кыйкандар. Мына экинчи видеону чыгарып атабыз. Экинчи видеону чыгарып аткан себеби өткөндө агрохимиядагы балдар жөнөтчү деген да. Видеону жөнөтчү дегенде бул мекан историясы агрохимиядан алганбыз. İspanski Temiko деген мәкә 23 мартта егілген, плюс 9 апрелде үшіге алған 2020 жыл. Мұндай болу екіден бала алған. Мұндай әрбірі мұндай болып, мұндай мұнаке сілерге живой көрсетіп берейін. Bu vaqtga байланышлы kechki mal qaramgilerin aslında tapdabız. Мәкә жақшы. Мәкә жоғашы көп. Urug'un 400 qancha so'mdan alganmiz. Agrokimiyadan alganmiz. Agrovetaziya. Shunday. Oshdan alganmiz. Aqburadan most var. Mostun üstündeki agrokimiyadan alganmiz. Bunaki doказательство şunday ballar. Men daha birinchi jol egishim. Suvni kech qo'yganga байланышлы мәкә pastroq bo'lib qoldi. O'zi sorti shundaymi bilmayman onun uchun. Negizi birinchi dari suvni o'ta kech qo'yib qolganmizda. Bizde suv yo'qqa байланышлы shunday shartga байланышлы shunday bo'lib qolgan. Eğerde может buradan büyük bo'ladi. Bundan 2 metr. 2 metr bo'ldi. 2 metr aşıqroq bo'lgan boyun uzunluğu. O'sha 9 aprelda shu olib ketib, ushukdan keyin chiqqan мәкә shu. Sizlarga ushuk olib ketsa buzmangizlar. Chiqatgan мәкә. Shu ahvol мәкәнiki. Мәкә o'ta zo'r bo'lgan. Asti 3 tonna tuygun yerleri var. Bunday gösterip koyayım sizlerge. Bunaki tizilgen bala tutkan. Bir yağda tizilgen. Tölegan rahmatga. Мәкә жақшы. Şunçalığına şükür.